ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ин барнома иттилоъоти ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави марказӣ ва таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро мавриди истифода қарор доданд. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави марказӣ ва таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бинои таълимии навбунёди донишгоҳ аз бинои марказии 10 ошёна бо 2 бинои 4 ошёна аз канорҳои чапу рости он иборат буда барои фаъолияти маъмурият ва таълимии донишҷӯён пешбинӣ шудааст. Бино аз 62 синфхонаи таълимии барҳаво бо ғунҷоиши аз 20 то 30 ҷойи нишаст, толори компютерӣ бо 80 ҷойи нишаст, 90 ҳуҷраи корӣ, 26 нуқтаи ёрирасон, 2 толори лексионӣ бо 500 ҷойи нишаст, 2 толори маҷлисӣ бо 50 ҷойи нишаст ва 4 озмоишгоҳи таълимӣ барои омӯзиши нозукиҳои илми тиб иборат мебошад. Дар шафати бинои маъмурӣ ва таълимии навбунёд толори калони маҷлисӣ бо 1600 ҷойи нишаст сохта шудааст. толори бошукӯҳу барҳавои маҷлис 7437 метри мураббаъ масоҳат дорад. он бо санъати гачкорӣ ва нақшу нигори миллӣ ба таври зебо оро ёфта барои баргузории ҷамъомаду чоравиниҳои илмию сиёсӣ, маърифатӣ ва фарҳангию фароғатӣ бисёр мувофиқ мебошад. масоҳати толори хониши электронӣ 291 метри мураббаъ буда дорои 80 ҷойи нишаст мебошад, ки барои донишҷӯён ҷиҳати аз бар намудани илму дониши муосири тиббӣ мувофиқ аст. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино моҳи апрели соли 2017 бо иштироки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида буд ва он аз ҷониби мутахассисони ватанӣ дар муҳлати муайян гардида бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ ба анҷом расонида шуд. дар ошонаҳои аз 1 то 3 ҳуҷраҳои маъмурӣ аз ҷумла раёсати рушди кадрӣ, маркази технологияи иттилоотӣ, маркази омӯзиши симулятсионӣ ва факултетҳо ҷойгир буда бо мизу курсӣ ва дигар шароити муосири корӣ муҳайё мебошанд. дар ошонаҳои аз 4 то 9 6 кафедра ҷойгир карда шудааст ки аз синфхонаҳои кушоду барҳаво ва озмоишгоҳи замонавӣ иборат мебошанд. кафедраи биохимия ки дар ошонаи 4 ҷойгир карда шудааст дорои шароити муосири гузаронидани озмоишҳои кимиёвӣ аст ки он ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо васеъ истифода мегардад. дар партави дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди муассисаи таълимӣ маркази омӯзиши симулятсионӣ таъсис дода шудааст. маркази омӯзиши симулятсионӣ дар ошонаи 1 бинои нав ҷойгир буда бо муосиртарин дастгоҳҳои омӯзишӣ муҷаҳҳаз мебошад. дастгоҳҳои омӯзишӣ барои баланд бардоштани малакаву маҳорати табибӣ истифода мегарданд ки тариқи онҳо донишҷӯён бо ҳолатҳои табиию таъҷилӣ рӯбарӯ мешаванд. марказ аз 7 ҳуҷраи махсусгардонидашуда иборат буда дар он вобаста ба салоҳияти асосии табибон барои расонидани кӯмаки таъҷилии тиббӣ, ҳуҷраҳои муоинаи бемор, реаниматсияи дилу шушҳои калонсолон, наврасон ва навзодон, ҳуҷраи ултрасадо ва ҳуҷраи расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ шароити мусоид фароҳам мебошад. сабти барқи таҳт карданашон дода шудааст. ҳамшира амиядарон ҳаёт кунед даруни бале. инчунин дар марказ автомашинаи ёрии таъҷилӣ насб карда шудааст ки тариқи он донишҷӯён ҳолатҳои расонидани кӯмаки аввалияи тиббиро меомӯзанд. дар баробари ин дар марказ барои омӯзиши усули муосири ҷарроҳӣ дастгоҳи симулятсионии эндаҷарроҳӣ насб карда шудааст ки табибони оянда технологияи муосири тиббиро дар раванди таҳсил аз худ мекунанд. ҳамаи ҳуҷраҳо тибқи меъёрҳои байналмилалӣ бунёд гардида баҳогузории донишҷӯён аз ҷониби омӯзгорон тариқи камераҳо аз ҳуҷраи дигар мушоҳида ва амалӣ мешавад. зудии набз ба чанд баробар аст?
این زمان ما در حجره کمک اولیه طبی قرار داریم. چند سال پیش اگر به نظر گیریم، اگر بسیار امکانیت ها محدود بود که دانشجویان یعنی ملکه‌های عملی را به خوبی گذرانده نمیتونن، به آن خاطره که از عیانیت هایی که امروز با تمام استانداردهای جهانی نصب بودن اینها نبودن. یعنی این زمان این سیمولاتورها طرز درست گذراندن همین پروسسی محض بیرونی دل و نفس سنی دادن بیمار را دانشجویان در این سیمولاتور می‌دانند که 100% ما گفته میتونیم که دانشجو با یعنی قناعت بخش یا که اعلی این پروسس را گذرانده است. دستگاه‌های سیمولیاسیونی که امروز در دانشگاه طبی استفاده می‌شود نسلی نوترین بوده، نشانداد اساسی کار عضوهای انسان را پورا تشخیص می‌کند. چنین دستگاه‌های زمانوی باری اول به کشور وارد گردیده تحصیلات معاصر طبی را در جمهوری تامین می‌سازد. مینتداری خود را با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانیم که به ما چنین شرایط ها را فراهم آوردند. دانشجویانی که پیش از ما در این دانشگاه تحصیل کردند امکانیت نداشتند که با چنین دستگاه ها کار کنند. در برابر این در آشیانه یکم بنا استودیوی تعلیمی تأسیس داده شده است که برای ثبت موادهای تعلیمی ویدیویی، ویدیو لکسیاها مستقیما برگزار نمودن واخوری و همایش‌ها طریق فاصلوی مساعد است. در آشیانه دهم انشاءات تازه بنیاد دانشگاه آثارخانه موجود میباشد که در آن یادگاری‌های تاریخی، عکس و مصوره‌ها و دیگر مواد وابسته به تاریخ دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا نگاه داشته می‌شوند. کتابخانه کشاد و برهوای دانشگاه دارای زیاده از 690,000 نسخه ادبیات گوناگون علمی و درسی بوده. از این گنجینه به‌بها دانشجویان با ثمر استفاده میبرند. در کتابخانه الکترونی باشد ادبیات گوناگون از جمله اثرهای عالمان تاجیک در ساحه علم طب و عالمان و نویسندگان جهان به طور الکترونی به دانشجویان پیشکش کرده می شود. کتابخانه الکترونی دانشگاه با کتابخانه های بزرگترین مؤسسه های عالی تعلیمی دولت های خارجی رابطه زیچ همکاری را به راه مانده است. این دانشگاه در همه وقت و زمان یکی از پیشقدمترین دانشگاه ها بود، لیکن اون در زمان استقلالیت به قله بلندترین رسید. در زمان پیش دانشگاه ما رو تمام اتفاق شوروی می دانستند. حاضر باشد در تمام عرصه دنیا دانشگاه ما رو می شناسند و همه آرزو می کند که فرزندان آنها در همین دانشگاه مقدس علم طب را آموزند. در حدود مجموعه تعلیمی شهرک شفابخش دانشگاه بینای دو آشیانه آشخانه زمانوی با 600 جای نشست برای دانشجویان و آموزگاران ساخته شد که مساحت آن 3042 متر مربع را تشکیل می‌دهد. گرد و اطراف آشخانه در مساحت 3500 متر مربع سبززار کرده شده، راهروهای نزد آن به مساحت 1700 متر مربع سفالک‌پوش گردیده، چراغک‌های آرایشی و روشنی‌دهنده نصب شدند. سال جاری در دایره هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در پرتو سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت آبادانی و زیبایی، سبز و خرمگردانی و به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه از جانب رهبری دانشگاه کارهای سودمند ساختمانی و آبادانی و گلزار و سبز و خرمگردانی به انجام رسانیده شد. همچنین در نزد دانشگاه گلگشت استراحتی و فراغتی نو ساخته شده است که 18700 متر مربع مساحت دارد. راهروهای حدود گلگشت در حجم 5000 متر مربع سفالک‌پوش گردید. 15000 بیخ گل‌های هرخیله موسمی، درختان آرایشی و سایه‌افکن شنونده شده. در مساحت 2550 متر مربع کارهای سبزکاری انجام داده شدند. خود بنا و صحن آن نیز پورا چراغان کرده شده است که هنگام سیر و گشت شبانه ساکنان و مهمانان پایتخت بسیار موافق می باشد. فرمایشگر انشاءات مؤسسه دولتی دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پیمانکار آن استس انشاءات بوده. لایحه آن از جانب جمعیت سهامی کشاده شهرآفر تهیه گردیده است. بنای نو دانشگاه دولتی طبی جمهوری تاجیکستان در یک مکان‌های زیباترین شهر دوشنبه با یک طرز زیبا و زمانی ساخته شده است که سالیان دراز برای خلق و وطن، برای جامعه خدمت می‌کند. در کارهای ساختمانی انشاءات تعلیمی بلندآشانه قریب 400 نفر شهروندان مملکت کار و فعالیت نمودند که با معاش خوب تامین بودند. باید گفت که همه این شرایط‌ها در دایره دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت از بر نمودن علم و دانش زمان معاصر
омода намудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи тандурустӣ ва пешрафти илми тибби тоҷик фароҳам оварда шудааст. Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино яке аз муассисаҳои бонуфузи олии таълимии мамлакат ба шумор рафта, дар самти омода намудани мутахассисони варзидаи соҳаи тандурустӣ нақши муҳим дорад. Донишгоҳ аз рӯи 5 ихтисос кори табобатӣ, педиатрия, ташкили ҳифзи саломатии ҷомеа, духтури дандон ва фарматсия мутахассис омода менамояд. ҳамзамон аз рӯи 40 ихтисоси таҳсилоти баъдидипломӣ, таҳсил дар интернатура, ординатураи клиникӣ, магистратура, аспирантура, докторантура ва таҳсилоти иловагӣ ба роҳ монда шудааст. Агар ба таърихи таъсиси донишгоҳ ва рушди он дар даврони соҳибистиқлолӣ назар кунем, ин даргоҳи илм ҳамчун яке аз бонуфузтарин муассисаи таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи тандурустӣ дар кишвар, рушди илми тиб ва беҳтар намудани вазъи солимии ҷомеа мақоми хоса дорад. Қобили тазаккур аст ки соли 1939 донишкадаи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ба фаъолият оғоз карда, соли 1992 баъди соҳибистиқлол гардидан бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишгоҳ табдил дода шуд. Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино 83 сол боз барои муассисаҳои тандурустии мамлакат мутахассис тайёр карда, пойгоҳи асосии таълимӣ, илмию методии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Дар донишгоҳ 1 академик, 4 нафар узви вобастаи Академияи миллии илмҳо, 85 нафар доктори илм, профессор, 254 нафар номзади илм, доцентон, 406 нафар муаллими калон ва ассистентон фаъолият доранд. Донишгоҳ дар давраи фаъолияташ зиёда аз 46 000 нафар табиб тайёр кардааст, ки аз он 1500 нафарашон шаҳрвандони хориҷӣ аз 36 давлати дунё мебошанд. имрӯз мо ифтихор аз он дорем ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат бинои баландошонаи таълимӣ ки кушода шуд ва барои таҳсили донишҷӯён шароити мусоид фароҳам оварда шуд. қайд кардан ба маврид аст ки солҳои 2020 соли 2022 дар донишгоҳ соли рушди омӯзгори инноватсионӣ эълон карда шуда буд. дар донишгоҳ аллакай зиёда аз 20% омӯзгорон пурра ба забони англисӣ дарс мегӯянд. шаҳодат аз он медиҳад ки яъне ки донишгоҳ имрӯз дар арсаи байналмилалӣ обрӯи нуфузи худро дорад. 26 декабри соли 2007 дар натиҷаи сӯхтори шадид масоҳати зиёда аз 9000 метри мураббаъ биноҳои марказии донишгоҳ пурра корношоям гардид. бинои асосӣ бар асари ин ҳодиса валангор гардида, толорҳо ва симхонаҳо вайрон гардиданд. дар натиҷаи чораҳои фаврии андешидаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зарфи камтар аз 11 моҳ биноҳои донишгоҳ пурра барқарор ва аз пештара дида хеле ободу зебо ва бо таҷҳизот муҷаҳҳаз шуд. танҳо барои сохтмону барқарорсозии биноҳо бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беш аз 14 миллион сомонӣ маблағҳои ҷумҳуриявӣ сарф шудааст. 25 ноябри соли 2008 бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон биноҳои марказии донишгоҳ пас аз барқарорсозии баъди сӯхторӣ дубора ба истифода супурда шуд. ҳамон рӯз баъди ба истифодадиҳии бинои навтаъмири донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино, сарвари давлат бо шароити нави таълим дар донишгоҳ шинос шуда, бо устодону донишҷӯён мулоқоти самимӣ доир намуданд. гуфтан ба маврид аст ки давраи рушди донишгоҳ ба солҳои соҳибистиқлолӣ рост меояд. дар ин давра бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, доираи фаъолияти донишгоҳ дар самти омода намудани мутахассисони варзидаи соҳа васеъ гардид. боиси ифтихор аст ки хатмкардагони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино на фақат дар Тоҷикистон ба халқу ватани азизамон хизмати содиқона карда истоданд, балки дар зиёда аз 50 мамлакати дунё кору фаъолият дошта, обрӯи нуфузи давлату миллати тоҷикро баланд мебардоранд. ҳамин тавр давоми солҳои соҳибистиқлолӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 маротиба ба донишгоҳ ташриф оварда бо ҳайати устодону донишҷӯён суҳбату мулоқоти самимӣ анҷом доданд. 20 ноябри соли 2009 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино ташриф оварда бо шароити таълиму тарбияи табибони оянда аз наздик шинос шуданд. сарвари давлат донишҷӯёнро ба омӯзиши амиқи забони давлатӣ ва забонҳои русию англисӣ ҳидоят намуда таъкид доштанд ки барои мутахассиси сатҳи баланди соҳаи тиб шудан аз худ намудани забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ
ҳатмӣ аст. 1 сентябри соли 2018 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷмӯаи таълимии донишгоҳ дар ноҳияи Синои пойтахт парда аз рӯи муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино бардошта дар таҷлили рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил иштирок карданд. моҳи августи соли 2017 бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳраки шифобахш бинои 5 ошёнаи маҷмӯаи таълимии донишгоҳ ифтитоҳ гардид. бинои нав аз 14 утоқи тахассусии тиббӣ бо симуляторҳо, мулиашҳо, асбобҳои тиббӣ ва дигар шароити зарурӣ муҳайё мебошад. дар давоми солҳои 2009-2021 дар интернатураи донишгоҳ 5006 нафар мутахассисон таҳсил намуданд ва баъди хатм ба муассисаҳои табобатии шаҳру ноҳияҳои кишвар ба кор сафарбар карда шуданд. яке аз самтҳои дигари афзалиятдоштаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф баланд бардоштани сатҳи мутахассисони дорусозӣ мебошад. дар ин раванд дар доираи барномаҳои байналмилалӣ бо ҷалби коршиносони байналмилалӣ барномаҳои таълимӣ мазмун ва мундариҷи барномаҳои таълимии соҳаи дорусозӣ куллан таҷдид назар карда шуда дар донишгоҳ барои омода намудани мутахассисони технологияи фармасевтӣ тамоми заминаҳо фароҳам оварда шуд. имрӯз дар донишгоҳ 5 хати истеҳсолии доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон бароҳам монда шудааст ки таҷрибаомӯзӣ ва такмили салоҳияти касбии табибону дорусозон муҳайё гардид. барои иҷрои дастур ва супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар донишгоҳ маркази рушди стратегӣ ва менеҷмент таъсис ёфт, ки барои соҳиби эътирофи байналмилалӣ гардидани он мусоидат кард. яке аз самтҳои фаъолияти марказ ин гузарондани тадқиқоти институтсионалии ҷанбаҳои гуногуни фаъолияти таълимии донишгоҳ, инчунин низоми менеҷменти сифат мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. боиси тазаккур аст ки ислоҳоти системаи таҳсилоти тиббӣ дар кишвар бо таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардидааст. донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино давоми 83 соли фаъолияти худ зиёда аз 46 000 нафар табибону фарматсевтони баландихтисосро тайёр кардааст, ки 63% он ба даврони соҳибистиқлолии кишвар рост меояд. инчунин донишгоҳи тиббӣ 1643 нафар кадрҳои илмиро барои соҳаи тандурустӣ омода кардааст, ки аз онҳо 228 нафар докторони илм ва 1406 нафар номзади илмҳо мебошанд. ин нишондод аз фаъолияти пурсамари донишгоҳ шаҳодат медиҳад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин боргоҳи илму хирад аз марҳилаи барқарорсозиву созандагӣ ба марҳилаи рушду ташаккулёбӣ расид. бо мақсади таҳкими заминаҳои моддиву техникии донишгоҳ ҳукумати мамлакат барномаи рушди донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015-ро қабул намуд, ки дар доираи ин барнома бинои таълимӣ ва хобгоҳҳои донишгоҳ таъмиру барқарор ва ба истифода дода шуд. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат, роҳбарияти донишгоҳ стратегияи рушди донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино то соли 2025-ро таҳия намуда, ҳадафҳои стратегии навро муайян сохт. стратегияи мазкур сиёсати миллии рушди таҳсилоти олии тиббиро таҷассум намуда, ба самти баланд бардоштани нерӯи илмӣ, мукаммал намудани низоми инноватсионии таҳсилоти тиббӣ ва омодасозии кадрҳои кордону тавонои ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ равона шудааст. محض با شرافت و تشبث بزرگ پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما دانشجویان دوران صاحب استقلال و چنین روزهای نگ رسیدیم و امروزها با این کاخ بزرگ علم و معرفت که در دانشگاه مقامات افروخته است صاحب گردیدیم. من بعد ما با رسانه ابوعلی ابن سینا کوشش می‌نماییم که علم طب را در آینده به کامیابی‌های بزرگ رسانیم. در برابر علم اندوختن از نواری‌های علم طب کامیابی‌ها و پیشروی‌های آن برخوردار گردیده ایستاده‌ایم. дар соли таҳсили 2022 шумораи умумии донишҷӯёни ин боргоҳи бузурги илму дониш 13504 нафарро ташкил медиҳад. ҳамасола шумора ва географияи шаҳрвандони хориҷии хоҳиши дар донишгоҳи мазкур таҳсилкунанда афзоиш ёфта, дар соли таҳсили 2021-2022 дар донишгоҳ қариб 2000 шаҳрвандони хориҷӣ аз 20 давлати дунё ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. ҳамзамон дар ин сол 1874 нафар мутахассиси соҳаи тандурустӣ тайёр шудаанд, ки аз онҳо 1518 нафар хатмкунандагон шаҳрвандони мамлакат ва 354 нафари дигар хатмкунандагони хориҷӣ аз 9 давлати ҷаҳон мебошанд.
аз шумораи умумии хатмкунандагони ватанӣ 380 нафар буҷавӣ, 254 нафар тариқи квотаи президентӣ ва 884 нафар тариқи шартнома таҳсил намуданд. таи 5 соли охир аз тарафи раёсати донишгоҳ бо зиёда аз 150 муассисаи илмию таълимӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ ҳамкориҳои судманд ба роҳ монда шудааст. имрӯз донишгоҳ бо кишварҳои хориҷа аз қабили Федератсияи Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Молдова, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Италия, Австрия, Олмон, Швейтсария, Канада, Литва, Эстония ва Корея ҳамкориҳои зич дорад. давоми 10 соли охир ба донишгоҳ 1445 нафар донишҷӯён тибқи квотаи президентӣ қабул карда шудааст. дар сохтори донишгоҳ ҳамчунин хадамоти ректор, 2 раёсат, 12 шуъба, 8 бахш, 15 марказ, 5 факултет, 59 кафедра, аз ҷумла 35 кафедраи клиникӣ, 16 кафедраи назариявӣ ва 8 кафедраи умумитаълимӣ, 20 шӯро ва 27 озмоишгоҳи таълимию илмӣ бо муваффақият фаъолият карда истодаанд. дар 10 соли охир 12 марказ, 5 шуъбаи алоҳида ва 4 озмоишгоҳ таъсис дода шудааст, ки самаранок гардидани раванди таҳсилот ва фаъолияти донишгоҳро таъмин менамояд. қобили зикр аст, ки ҳайати профессорону омӯзгорон дар баробари таълиму тарбияи мутахассисони соҳаи тандурустӣ, инчунин дар рушди илми тиб, ихтирооту навоварӣ баҳри мукаммал намудани усулҳои ташхису табобат саҳми арзанда доранд. ҳамасола таҳти роҳбарии олимони донишгоҳ даҳҳо рисолаи илмӣ ҳимоя мегардад. зимни суҳбати самимӣ бо устодону донишҷӯёни ин даргоҳи илму дониш, сарвари давлат ба корҳои илмию эҷодии олимони донишгоҳ баҳои баланд дода, ҷиҳати боз ҳам самаранок ва натиҷабахш намудани корҳои илмиву тадқиқотӣ дастуру ҳидоятҳо доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз шароити фароҳамгардида дар бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино таъкид намуданд, ки бо истифода аз беҳтарин шароити дар ин боргоҳи бузурги таълимӣ фароҳам гардида, дар самти тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад, зеро ҷомеаи имрӯза ба кадрҳои соҳибтахассуси ин даргоҳ ниёз дорад. ҳайати устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кору фаъолияти худ қарор доданд. онҳо ин бинои муҳташами замонавиро дар арафаи таҷлили солгарди 31-уми истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуда ваъда доданд, ки бо истифода аз шароитҳои дараҷаи байналмилалӣ дар бинои наву замонавӣ самарабахш фаъолият менамоянд. дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи наку суханронӣ карда. дар иртибот ба дастовардҳои соҳаи маориф ва рушди ин бахши муҳиму пешбарандаи ҷомеа таъкид гардид, ки дар 31 соли соҳибистиқлолӣ бунёд кардану таъсис додани 32 муассисаи таҳсилоти олӣ, 41 муассисаи таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ ва 3246 мактаб, аз ҷумла 156 муассисаи таълимии типи нав ва 300 муассисаи томактабӣ далили вазеҳи иқдомоти созандаи ҳукумати мамлакат мебошад. 1 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи наку дар рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино суханронӣ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи устодону донишҷӯёни пойтахт ва аҳли маорифи кишварро бо фарорасии соли нави таҳсил ва рӯзи дониш, ки бо дарси сулҳ оғоз мегардад, ҳамчунин ба муносибати ифтитоҳи бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино самимона табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо рӯзи 1 сентябр ҳамчун санаи гиромидошти илму дониш ва маърифату маънавиёт таҷлил мегардад, ки гувоҳи равшани таваҷҷӯҳи доимӣ ва хосаи ҳукумати мамлакат ба соҳаи илму маориф мебошад. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба хотири рушди илму маориф тамоми захираву имкониятҳоро равона кардааст ва ин тадбир минбаъд низ бо маром идома меёбад. ба андешаи президенти мамлакат ояндаи миллат ва фардои давлат ба наслҳои ватандӯсту ватанпараст бо нангу номус, дорои ҳисси баланди миллӣ, соҳиб маърифату донишманд
забондон, дорои ҷаҳонбинии васеъ, меъморону муҳандисон, ихтироъкорону навоварон, дигар ихтисосҳои замонавӣ ва касбу ҳунарҳои муосир вобастагии мустақим дорад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханро аз сулҳ оғоз карда таъкид доштанд, ки бо дарси сулҳ шурӯъ гардидани соли нави хониш барои мо мардуми Тоҷикистон сабаб ва аҳамияти махсус дорад. мардуми шарифи Тоҷикистон ба қадри сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд. ин неъмати бо қимати гарон ва заҳмати зиёд ба дастомадаро ҳифз мекунанд ва ба фарҳанги сулҳ ҳамчун маромномаи ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавии худ арҷ мегузоранд. президенти мамлакат иброз доштанд, ки танҳо сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ омили асоситарини амалӣ гардидани нияту орзуҳои ҳар як фард, татбиқи нақшаҳои созанда барои фардои ободи кишвар ва зиндагии шоиставу арзандаи мардум ба ҳисоб меравад. оид ба дастовардҳои соҳаи маориф ва рушди ин бахши муҳиму пешбарандаи ҷомеа андешаронӣ карда, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки дар 31 соли соҳибистиқлолӣ бунёд кардану таъсис додани 32 муассисаи таҳсилоти олӣ, 41 муассисаи таҳсилоти ибтидоиву миёнаи касбӣ ва 3246 мактаб, аз ҷумла 156 муассисаи таълимии типи нав, яъне гимназия, литсей, мактабҳои байналмилалӣ ва 300 муассисаи томактабӣ далели возеҳи иқдомоти созандаи ҳукумати мамлакат мебошад. танҳо дар соли 2021 ва 6 моҳи соли ҷорӣ дар қаламрави мамлакат 247 муассисаи навбунёди таҳсилоти миёнаи умумӣ барои беш аз 110 000 хонанда ба истифода дода шудааст. имрӯз, яъне 1 сентябр, қариб 2 миллиону 300 000 нафар навраси кишвар, аз ҷумла беш аз 1 миллиону 110 000 духтар дар муассисаҳои таълимӣ ба дарс оғоз карданд, ки 272 000 онҳо бори нахуст ба остонаи мактаб қадам гузоштанд. ба онҳо зиёда аз 128 000 нафар омӯзгорон дарс медиҳанд, ки беш аз 72%-ашон бонувону занон мебошанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо қаноатмандӣ иброз доштанд, ки мардуми тоҷик маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ ва заҳмати содиқонаи халқ ба чунин дастовардҳо ноил гардид. таъкид гардид, ки дар давоми соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди соҳаи маориф даҳҳо барномаи давлатӣ қабулу амалӣ карда шуда, ҳукумати мамлакат маблағгузориро барои рушди ин бахш сол ба сол афзоиш дода истодааст. соли 2022 ба соҳаи маориф 6 миллиарду 304 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст, ки нисбат ба соли 2021 706 миллион сомонӣ, ё ин ки 11.3% зиёд буда 19% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар соҳаи маориф 4 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии беш аз 1 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. соли ҷорӣ муассисаҳои таҳсилоти олии равияи омӯзгориро 5323 нафар ва коллеҷҳои омӯзгориро 1830 нафар ҷавонон хатм карданд. вазорати маориф ва ин вазифадор гардид, ки дар ҳамкорӣ бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо масъалаи бо кадрҳои омӯзгорӣ пурра таъмин кардани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро дар кӯтоҳтарин муҳлат ҳаллу фасл намоянд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли маориф, падару модарон, зиёёну фаъолон ва умуман аҳли ҷомеа муроҷиат карда таъкид намуданд, ки онҳо масъалаи таълиму тарбияи наврасону ҷавонон ва соҳиби касбу ҳунаргардондани фарзандонро дар мадди аввал гузоранд. дар робита ба дастгириҳои давлатии соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла муҳайё кардани шароит барои фаъолияти пурсамари донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон, ки маркази асосии тайёр кардани кадрҳои соҳаи тандурустӣ ва мутахассисони илмии соҳаи тиб мебошад, сарвари давлат вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва роҳбарияти донишгоҳро вазифадор карданд, ки бо истифода аз шароиту имкониятҳои муҳайё гардида ба тарбияи кадрҳо эътибори аввалиндараҷа дода, ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати таълим, тақвияти заминаи моддиву техникии кафедраҳои назариявӣ ва тахассусӣ, махсусан омода кардани иммунологҳо, генетикҳо, вирусологҳо, микробиологҳо, эпидемиологҳо ва ихтисосҳои барои соҳаи саноати дорусозӣ зарурӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. таъкид гардид,
که حالا طبق استاندارد دولتی برنامه‌های تعلیمی طبی پروفیلاکتیکی و آزمایشگاهی تجدید نظر گردیده برای آماده نمودن متخصصان چاره‌های مشخص عملی شده ایستاده است. در برابر این ضرورت پیش آمده است که جهتی وسعت بخشیدن کارها در این سمت مهمی ساحه تندرستی و در سطح بلند گذراندن تحلیل‌های ویروسولوژی، ژنتیکی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی در نزد دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا پژوهشگاه طبی بنیادی تأسیس داده شود. پیشنهاد نمودند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان. تأسیس پژوهشگاه نه تنها بر رشد علم‌های بنیادی بلکه با استفاده تکنولوژی‌های معاصر طبی فراهم آوردن شرایط برای خدمترسانی با صفت آزمایشگاهی و آماده کردن متخصصان این ساحه مساعدت می‌نماید. جهت تقویت بخشیدن کارها در سمت آماده کردن کادرها 2 سال پیش برنامه تیار نمودن کادرهای طبی برای دوره تا سال 2030 قبول کرده شد که تطبیق آن به واسطه بر رشد ساحه تندرستی و بهتر نمودن صفت خدمترسانی طبی مساعدت می‌کند. طبق سپارش رهبر دولت هنگام ملاقات با کارمندان ساحه تندرستی که 18 آگوست سال 2020 برگزار گردیده بود، با مقصد بهتر نمودن صفت تربیت متخصصان طبی با کنسپسیون اصلاحات تحصیلات طبی و فارماسیوتی در جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه‌های ضروری وارد کرده شد. در دوام 31 سال در مؤسسه‌های تحصیلات عالی طبی داخل کشور 31614 نفر متخصص ساحه طب تیار کرده شده است. در این دوره مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی طبی را 172800 نفر جوان به اتمام رساندند. یعنی در دوران صاحب استقلالی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه طبی کشور 204413 نفر متخصص تیار کرده شده است. تنها سال جاری مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی طبی را 16640 نفر جوانان ختم کردند. حکومت مملکت جهت تامین نمودن رشد با مرام ساحه تندرستی مبلغ‌گذاری را دوره به دوره زیاد کرده ایستاده است. مثلا اگر سال 2019 بودجت ساحه 1 میلیارد و 740 میلیون سومانی را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده سال 2022 به 2 میلیارد و 882 میلیون سومانی رسانده شد که نسبت به سال 2019 66% زیاد می باشد. در زمان صاحب استقلالی در قلمرو مملکت 2723 مؤسسه تندرستی ساخته به استفاده سپارده شده است و امروز در کشور 5116 مؤسسه طبی فعالیت دارد. تنها در 3 سال آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی 1858 مؤسسه تندرستی و در 6 ماه سال 2022 61 مؤسسه بنیاد گردیده است. به خاطر رشد تفکر تکنیکی و استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر در همه سمت‌ها از جمله در ساحه طب سال‌های 2020-2040 سال‌های رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلان کرده شد. جهت عملی گردیدن این اقدام قرار داخلدار حکومت مملکت قبول گردیده است و پیشوای ملت پیشنهاد کردند که نقشه و برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و تحصیلات کسبی با برتری دادن به آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق، ریاضی و زیاد نمودن ساعت‌های درسی از این فن‌ها تجدید نظر کرده شوند. 23 ایولی سال جاری شماره اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر رسید. به 10 میلیون نفر رسیدن اهالی کشور مسئولیت کارمندان ساحه تندرستی خصوصا ساحه خدمترسانی طبی به مادران و کودکان را باز هم بیشتر می‌سازد. با در نظر داشت آن که هر سال در کشور به حساب میانه زیاده از 240,000 کودک تولد می‌شود، ضرور شمرده شد که در آینده به مسئله تیار نمودن طبیبان بیماری‌های کودکانه افضلیت بیشتر داده شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و دیگر ساختار و مقامات مربوطه سپارش دادند که پیشنهاد و خلاصه‌های خود را در به تأسیس بیمارخانه جمهوری بیماری‌های کودکانه و بهتر به راه ماندن فعالیت مرکز علمی و کلینیکی پدیاتریا و جراحی کودکانه به حکومت مملکت منظور نمایند. در آخر سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان تمام استادان و آموزگاران، خوانندگان و دانشجویان و همه کارمندان ساحه‌های معارف و تندرستی را بار دیگر
با افتخار روز دانش با استفاده دادن بینای اساسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و 31 سالگی استقلال دولتی وطن عزیزمان که بعد یک هفته فرا میرسد صمیمانه تبریک گفتند. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، یک گروه دانشجویان و استادان دانشگاه و دانشکده‌های جمهوری نازیه امینبکزاده، تاج‌الدین رحمان، عزت‌الله حمیدزاده، راضیه غفار، مهرنگار مظفر و رمضان سفرزاده برآمد کردند. یکم سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی را به استفاده دادند. یکم سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی را به استفاده دادند. مؤسسه معاصر تعلیمی در دایره دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخص سخاوت‌پیشه وطنی با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای بین المللی برای 640 نفر خواننده در یک بست بنیاد یافته است. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2021 در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه آغاز گردیده با جلب متخصصان و مهندسان داخلی با سطح و صفت بلند به انجام رسانده شده است. در رفت کارهای ساختمانی 250 نفر با جای کار و معاش خواب تأمین شدند. مساحت عمومی زمین مکتب معاصر بین المللی 1.4 گکتار را در بر گرفته میدان زیر ساختمان 3462 متر مربع را تشکیل می‌دهد. تعلیمگاه از 4 بینای 4 آشیانه با تخانه عبارت بوده دارای 52 صنفخانه برهوا از جمله کابینت‌های فنی شیمیا، فیزیکا، متماتیکا، استرونومیا، طبیعت شناسی، بیولوژی، گئوگرافیا، صنفخانه‌های لنگفانی، نقشه‌کشی، تعلیم مهنت پسرانه و دخترانه، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالار موسیقی و خورئوگرافی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه با تالار برهوای خوانش، کتابخانه الکترونی، حجره‌های کاری برای آموزگاران و کارمندان و دیگر انشاءات یاریرسان میباشد. آموزگاران و خوانندگان برای کار و تحصیل در مکتب معاصر بین المللی در اساس آزمون قبول می‌گردند و فعالیت مؤسسه در اساس برنامه تعلیمی کمبریج بریتن کبیر عملی کرده می شود. در مکتب برای تعلیم و تربیت نورسان شرایط ضروری و مطابق با معیارهای سطح بین المللی فراهم آورده شده آموزش در آن با زبان‌های انگلیسی و روسی صورت می‌گیرد. My name is Benjamin. I'm from the United States. نام من بنجامین است و از ایالات متحده امریکا هستم. از روی اختصاصم معلم زبان انگلیسی هستم و سالهای دراز در تاجیکستان درس دادم و خیلی شادم می‌بینم که در تاجیکستان چنین مکتب‌ها گشوده می‌شوند و دولت تاجیکستان را برای ابتکار در دستگیری این گونه پیشرفت‌ها در ساحه معارف تحسین می‌کنم. تاجیکستان همچون کشوری صاحب استقلال به تربیت جوانان و نورسان توجه خاصه دارد. برای کسانی که در تاجیکستان در ساحه معارف کار کرده ایم این روز بزرگ است برای دیدن افتتاح مکتب نو. چون این مکتب معاصر با برنامه نوی تعلیمی دارای شرایط معاصر و همه چیز از جمله زبان انگلیسی. پس من فکر میکنم که این عالی است. من تاجیکستان را دوست می‌دارم. واقعا من نمیتوانم مدت زیاد از تاجیکستان دور باشم. من چندین سال در اینجا زندگی کردم و قبلا هم از اینجا رفته بودم. وقتی که از تاجیکستان بیرون شدم همه وقت تنها فکر میکردم که چقدر تاجیکستان را پزمان شدم و میخواهم به تاجیکستان برگردم. زیرا واقعا هم طوری که در تاجیکستان میگویند اینجا دلنشین است، در دل انسان میشیند. Right? It sits in your heart. آزمایشگاه‌های فنی مکتب با اسباب و عیونیت‌های درسی تامین می‌باشند و خوانندگان برای در عمل گذراندن تجربه‌های گوناگون از آنها با ثمر استفاده می‌برند. تمام صنفخانه‌های درگاه نوی معرفت دارای تخته‌های الکترونی می‌باشند. با افتتاح مکتب نو در شهر دوشنبه 100 نفر از جمله 50 کس به حیث آموزگار با جای کار و معاش بلند تامین گردیدند. 20% خوانندگان و آموزگاران آن را شهروندان خارجی تشکیل می‌دهد.
در مؤسسه برای جاری نمودن اصول نو تعلیم شرایط سطح جهانی فراهم آورده شده تشکل دانش و جهانبینی سطح بین المللی خوانندگان تامین می‌گردد. سرور دولت محترم امام علی رحمان اثنای شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادن و از آموزگاران دیگر مسئولان بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت خوانندگان را تقاضا کردند. در سیمخانه برهوای کامپیوتری تعلیمگاه 50 کامپیوتر پیوست با شبکه اینترنت موجود می باشد و خوانندگان امکان دارند نازکی‌های کار با تکنولوژی اطلاعاتی را همه‌جانبه آموزند. در تعلیمگاه همچنین با استفاده از شرایط مهیا کرده شده برای تعلیم و آموزش روزگارداری رشد استعدادها، انکشاف همه‌طرفه خوانندگان، محفل‌های پخت و پز برای دختران، رسامی و موسیقی و تکنولوژی اینفورماسیونی به راه مانده می شود. آشخانه مکتب با 300 جای نشست در آشیانه یکم بینای تعلیمی قرار داشته خوانندگان 2 وقت با خوراک گرم تامین می‌گردند. تمام بیناهای مؤسسه معاصر تعلیمی با سیستم گرمایدهی و آگاه کننده از سوختار پیوست می باشند. در مکتب با مقصدی در سطح بلند برگزار نمودن جمع آمد و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و عاموی مجلسگاه با 320 جای نشست تشکیل کرده شده است. همچنین بهر ترغیب طرز حیات سالم و جلب نورسان و جوانان به ورزش تالار برهوای و معاصر ورزشی بنیاد یافته است. در حدود مؤسسه همزمان 2 میدانچه برای فوتبال خرد، والیبال و بسکتبال تشکیل گردیده امکان تشکیل و برگزار نمودن مسابقه های گوناگون ورزشی در آنها موجود می باشد. سرور دولت محترم امام علی رحمان با ساکن سخاوت پیشه کشور برای دستگیری از سیاست سازنده اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری نموده با آموزگاران و دیگر مسئولان جهت تربیت درست خوانندگان در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی با استفاده از شرایط و امکانات مهیا گردیده در مکتب معاصر خصوصی بین المللی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. باعث خرسندی است که همساله در تمام سراسر کشور ده‌ها مؤسسه‌های تعلیمی با اصول زمانوی ساخته تجهیزانیده شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. همزمان با دستگیری رهبریت دولت و حکومت برای بلند برداشتن سطح اجتماعی آموزگاران و کارمندان ساحه معارف توجه خاصه ظاهر می‌گردد. در مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی تمام شرط و شرایط‌ها و امکانات‌ها برای تعلیم و تربیت خوانندگان فراهم آورده شده است. در چنین شرایطی که امروز مؤسسه برای ما آموزگاران مهیا نموده است، دانش و ملکه خود را دریغ نداشته بهر شکوفان گشتن کشور عزیزمان دوچند مهنت و فعالیت نموده در تعلیم و تربیت نسل نورس سهم باسزای خود را گذاشته باشیم. در اساس لایحه اطراف انشاءات خوشطرح تعلیمی در مساحت بیش از 2300 متر مربع کبودیزار کرده شده در صحن آن برای سیر و گشت و استراحت و فراغت تعلیم گیرندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. Хотела бы сказать, что благодаря усилиям нашего президента, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в нашей стране строятся и открываются современные школы. Мы, молодежь Таджикистана, гордимся тем, что живем в годы независимости, и для нас созданы все возможности. Мы рады этому подарку новой школе от нашего президента и хотели бы благодарить его за это. В будущем мы постараемся поступить в лучшие учебные заведения мира для того, чтобы, вернувшись обратно, служить во благо нашей Родины. ما نسل نورس خوشبخت و خرسند از آنیم که در زمان صاحب استقلالی کشور تحصیل و عمر به سر میبریم. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تمام شرایط را برای ما مهیا کرده ایستاده اند تا اینکه ما نسل جوان از این ثمرناک استفاده بریم. ما از این تحفه سرور کشور خیلی شدیم و منتداری خویش و استادان را به جناب عالی از صمیم قلب ابراز می‌نماییم. همچنین ابراز می‌نماییم که بعد سربلندانه ختم نمودن مؤسسه تعلیمی به دانشگاه‌های عالی داخل شده برای آبادی و پیشرفت مملکت عزیزمان تاجیکستان خدمت می‌نماییم. در زمان جهانی شوی روی آوردن به مکتب و معارف یکی از عامل‌های اساسی ترین رشد دولت تاجیکان به حساب می رود. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دوشنبه عزیزمان باز یک مکتب معاصر بین المللی با تمام شرایط‌های فراهم برای تعلیم تربیت خوانندگان به استفاده قرار داده شد. در این مکتب
مکتب خوانندگان می توانند معاصرترین علمها را از خود کنند و در برابر این از کتاب‌های بدیعی که در کتابخانه ما هستند دانش‌های امروز را فرا بگیرند. من همچون غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است به خوانندگان، به آنهایی که روی به علم آوردند و می‌خواهند آینده خود را درخشان سازند توصیه می‌دهم که در جستن علم، در خواندن علم، در دریافت نمودن دانش تنبلی نکنند و روی به کتاب آرند. هر چقدر بیشتر کتاب خوانند می توانند آینده خود را درخشانتر و زیباتر بسازند، زیرا دانش و خرد و جهانبینی وسیع می تواند ما را به قله‌های بلند مقصود برساند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون پس از شناسایی با امکانات و شرایط تعلیم و تربیت خوانندگان در تعلیمگاه نو با کارهای ساختمانی خوابگاه مؤسسه تعلیمی خصوصی مکتب معاصر بین المللی آغاز بخشیدند. خوابگاه برای بیش از 270 نفر خوانندگان و آموزگاران مؤسسه نوی تعلیمی در شهر دوشنبه پیش بینی گردیده آن با طرح معاصر و جوابگو به معیارهای زمان معاصر بنیاد خواهد شد. در اساس لایحه انشاءات از 6 آشیانه عبارت بوده، مساحت آن 0.128 گکتار را تشکیل می‌دهد. ضمن معرفی لایحه انشاءات اطلاع داده شد که بنای خوابگاه دوام یک سال آینده ساخته می شود و خوانندگان و آموزگاران این درگاه نوی معرفت با جای خواب و استراحت و فراغت تامین می گردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمون ضمن شناسایی با لایحه انشاءات و صحبت با بناکاران و مسئولان برای انجام با صفت کارهای ساختمانی و استفاده مصالح اعلی صفت وطنی در جریان بنیاد انشاءات به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. باید تاکید داشت که در سال نوی تحصیل 2022-2023 در شهر دوشنبه 6 مکتب حاضر زمان و معاصر مورد استفاده قرار گرفت و تا آخر سال روان باز 7 مؤسسه تعلیمی با تمام تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده می شود. در مجموع در مملکت در آغاز سال نوی تحصیل از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری 123 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 33423 جای نشست ساخته مورد استفاده قرار داده شد. همچنین در اساس سیاست موفق معارف پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون تا آخر سال روان باز زیاده از 200 بینای مؤسسه تعلیمی و بینای علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی برای 40000 جای نشست به استفاده داده می شود. بیننده های گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می یابد. سلامت باشید.